Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Matthew Kapitulo 7, versikulo 12. Aramidan nyo kadagiti tattao ti kayat yung aramidan da kada kayo, tadayto iti kaipapanan ti lintag, kan ti panursuro dagiti propeta. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan, a maitampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudlo, ken biag. Ay na, lakay. Nagadumanan ti nakalapam. Adumanan ti mapan ko ilako. Nagswerte ka talaga mapan agkalkalap. Ay katuan bakit? Inal daw aparparaburan na tanapo Diyos. Iso arumbang apagyamanan taday taken kuana. Husto ka bakit? Alang aruden, in kailakon dagita nga ikan. Wen lakay, sigurado ang malakok dagitoy. Kay kayat da ngamin dagiti lakok, gaputa sa diwa ken nalaka. La 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 la. Lola, La 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 la. agdaldalos kayo magtitibalay ni. Uray saanin, Lola. Tamaban mo kayo lang. Ay na, kabailakpay mo't apok. Awan lang amin ti aramidak di tabalay ko, di talikodan to'y dakkel abalayaw. No, paikit di sipod ka ubing ko. Di ta kayo nga agnanaed, Lola Marcela. Ay, gagaangay laeng apok. Bakit takano nga minan? Day tati ko na ni nanang mo. Anya? Ang mismo nga inana kayo ni Mama. Kastati ko na. Ay, sana balin, Carlo, apok. Basta di mo tultuladan, ti makitkitam nga aramidan day ta kanyak. Anya? Nagsingpot kaya talaga, Lola? Ay, nalpasa kon anang-ana. Inakon iti ayan tinegosyo. Mabit lang, Mama. Di naktaktakan, Carlo. Amok akwarta manan ti ibagam. Adamot ang trabaho. Iso asaanan anaskan adumawat kapay kanyak iti kwarta. Adala kayat kung ibaga kada kayo. Di na kontaktakan. Masapol ang mapanakon. Tapno saan ang masayang ti oras. Amangan no agsadot-sadot manan dagiti empleyado. Sayang ti may papasweldo kadakwada. Gumatang kayon iti lakok nga ikan. Nalakakan sa diwa pay. Gumatangak man iti ikan. Ang sigurado asa diwa dagita. Wen madam, nalakalaan dagitoy. Alang nga Rod, mangikilo ka man iti 3 kilo. Agat ikanakon. Ay, agawaam, nagginad ka matin nga gunggunay. Mabit laang madam. Agawaam ko naklang arudan, nagginad kakit din. Adto yan madam. Oh, at titibayad ko, 200. Ha? No di mo kayat, babawyak nga arudan, tauray jak agbay bayadan. Ha? Madam, nayunan nyo kumamot to imbayad jo 150 ti may sa kilo dita. Si Mangpet kamat gaya man, bakit? Oh, anya ngay. Nalakom ka di aminan dagiti ikan? Uwan lakay. Ha? Uwan ko ngam nalitay kamay. Kurang ngamin to'y naglakwak. Binarat manon ni Madam Sara dagiti lako. Binayadan na latan iti kayat na apresyo. Anya? No asino pa'y dagiti at nakabalan na. Isuda pa'y tinakakirkirmat. Ngam ala, bayamon. Awan mabalin tayo, no kasta ti kayat da. Anya nga tatirik nada no isuda ti masaor. Saan da nga ta makaungat? Ala, bayamon. Di mon papasulin ti sabali. Alakit din. Inkagpulusan, tani, mangrabiitan. Masapat na pa'y amapan makimisa inton bigat. Uwan lakay. Iseng! Iseng! Umay ka man ditoy! Darasam! Apay ka di, madam. Anay ko. Apay nga inayon mo dagiti bado mi iti bado ni nanang, ha? Apay nga agtong pa kayong arod, madam. Gapotawan amom!
Jak kayat ang mailaok dagiti kawas mi iti kawas ni nanang ta sigurado anarugit ken naangot da. Mama, karugit yung ka din ni Lola. Apay nga aramidin nyo ti kastoy ko na. Gapu tabakatan ni Lolam, katrumbang laang ang mailasin dagiti pagananay na. Hoy, si Kaiseng! Pumanaw ka man dito ay! Darasam! Uwan, madam. Nakakaasimot ni Lola. No kayat mo. Ing kakaduan ijay paggigyanan na. Numaanusam ti angot na. Saan ang narugit ti balay ni Lola? Nadalimanag ka na dalos, Mama. Saan aday ta ti pagrikyaran ta, Carlo? Basta ti kayat ko, iso ti matungpal. Sige. Ngam sapay la ko, Ma. Tadi yun to pagbabawyan ter aramidan nyo ka ni Lola. Ang hulima kayo man. Apay abasit ti apit itaatawan. Apay asa na nalabon ti apit yun dito'y kanatangan. Kaprutasan, ken kapagayan. Nabagyo nga min, sir. Nadadaan amin dagiti mulmula. Naing pagpaykit di taadda na apit, nga uray kaskasano. Dahito ti paglayhan nyo. Dagrason iti baros ni. Nusyak ti makaungat. Papanawin kayo amin dito'y farm ko. Saan ko mamat, Maasi kayo mat, Dublin milangan ti kagat na, sir. Nukas na nga ron. Agagagat kayo. Tapno at dala tamapit yo. Nagsasadot ko, nagiginad kayo ngamin nga kutkuti. Ala, agsubli kayo kadagiti trabaho yo. Diyak kayo at na maulit pa'y daytoy na masama. Iseng, ingkay kanina nang iti kanan na ijabalay na. Uwan, madam. Apay no ayaban tayo lang dito yung komedor ni Lola, Mama. Uray saanan! Tinapatag, mapandaikan iti kanan na. Siga nga ro ti mapan mangitulot iti kanan ti inama. Tapno maragsakan man. Adula amin, ti importante, mapakan. Panyamatan ti panunutinak. Sige. Siya kung ti mangitulot iti kanan ni Lola. Naragsakak latamat nga ora ilaslasin nyo ti kanan kan pagyanan na. Ala, ingka nga rodan, tapno makapanganan. Mabit lang, Mama. Auntie Ising, mangisagana ka iti kanan ni Lola. Agyaman ak Diyos ko. Adulat na ti makalkalapag. Adamanen ila ko ni bagat ko. Lakay. Ay, nagadumanan day ta nakalapam. Talaga na buslon na ti ipapa ay ti Diyos ka data. Wen bakit? Day talaon iti pagyamanan ta. Wen lakay. Saan arumbang aliwayan ta ti agyaman, kan mapan agdaydayaw iti Diyos. Adula ti aggatang dito'y grocery store ko. Bumakbak ng kamilata. Nagmayatan ti kastoy abihag. Adami ng kanyak. Ang apay nga taakas laat na kurang. Oh, ang mga nukurang pay ngamin ti urnong ko akwarta. Iso nga agpaado aklat nga agpaado iti kwarta. Da kayo at trabahador dito'y grocery store. Agtrabaho kayo anaimbag. Gaputa masuswelduan kayo iti husto. Madam, kami nga ito yung kumatis yung dumay. Napayag kami na tao yun ito. Nagkapabatis yung dumay. Hoy, si kalalaki! Agrek-reklamo ka kade? Kaya't mo tay katan ka? Ay, saan ma'am? Bayan nyo nga rotin tanay bagak. Sige. Una yun dagito'y atap tao! Sara, anak ko. Mabalin ka de, nga agsarita ta. Kailiw kamatan akasarsarita, anak ko. Anya ti bagayo. Tay nasit gandak dito'y sirok ti kayo ngagtugtugaw. Kailiw ka ngaminan, anak ko. Awan sa matan sir-sirbik ka ni ka nga inam. Anya ka di manenday taya. Agdrama kayo manen ako nak. Ibagayon no anya ti kayat yung ibaga. Tapumanaw kayon dito'y.
Talagang agat bakutan ni Nanang. Kaya't ko lang nga ibaga. Nga ipat patagkaunay anak ko. Sika ti kakaisuna nga impaay ti Diyos ka na kami. Itinay di amam. Dayta ka dila ang tibagayo kanyak, Nanang. Anak, noawanan tibagayo sa bali, panawan dakon. Tani, adda na patag apam panunutak. Sige nga rod, anak ko. Kat kanayon mo kuma, alaglagi pen ti imbagakan ka. Adun tinagbaliwan ti biyagta. Bakit? Nakaadal mo't aminen dagiti talong anak ta. Ba nagapakaragsakak launay. Huwan nga rod lakay, kat pagyamanan ta dayta iti apo. Ay wen, uray dagiti kaaruba tayo abaknang. Dakkel mo tinagbaliwan ti panagbiagda. Nalugi amin dagiti negosyo da. Isu nga ita, mangnamna madalaangan ka ni Carlo nga anak da. Rumbang laeng gaputa, dadakkel namat nga rod ida. Apay nga umiisom ka ngay. Mapampanunot ko laeng lakay. Sapay la kuma, tasaan atuladan ni Carlo, tinakita na nga inararamid ni mamana, iti day di lola na. Saan mo't siguro, bakit? Laki din. Inka man kiti alaan tayo linutom aginitaan. Ta manganta dito sirok ti kayo. Ay, uwan gaya man niya. Ay, mabitlaan nga ron, tayo nakalaan. Carlo, anak ko, nabayagan apim mo sa iday di apong mo. Iparakrak tayon day tabasit abalay na di taro bayan. Saan, mama? Jacket nga parakrak dayta. Ada pang isirbyak iti dayta. Kan may sa, pakalaglag ipakmat na iti day di lola. Carlo, anak ko. Naibatak ti baso kat nabuong. Pakidalos mong tulaangan. O sige, papa. Ada ti asawa ka mang dalos iti dayta. Agyaman anak ko. Aywan gayam. Inton bigat. Adan to ibagak kada kayo. Mama, papa. Inayadan nyo timangan, mama, papa. Ado tinaragrag iti datar. Ay, pasensya ka, anak ko. Ang talos kami tulaangan. Nalugi ba't nga minamin ang negosyo ni Tinam? Uray ko mano ang dalata katulong tayo akas itisigon. Aklunan nyo manuno saan? Naglablabos kayo ngamin. Isaan nalugi amin dagiti negosyo nyo. Huwag ganyan. Isimpayon to dagiti gamit nyo. Taumakar kayo iti pagyanan ka ni mama. Anya, apay nga umakar kami. Kun pangipanam kada kami. Unag paiso anak ko. Pangipanam ka na kami. Asidigmat la dito balay, mama, papa. Itisigod abalay dadi apong Marcela. Anya, ilasin na kami, Tinam. Apay nga anak ko. Apay nga ramidam da ito'y kada kami. Di mat kastoy tinaramin nyo iti di lola. Saan ka di aday tatirumbang akas kunayo iti? Carlo, anak ko. Di mo ko maramitan ti kastoy kada kami ti amam pangasim. Amuyo mat siguro no anya tirik na day di lola. Iti panangilak si Jokan kuana di balay. Kapanunutan Tinam day jay anak ko. Isa din ako mamot iraman. Pakawanan na ko ba, Carlo, anak ko. Sana rumbang tinaramid ko iti day di lolam.
Pangasim, tadi mo aramidan ti kasjay kada kami. Pagbababawiyak, ti kasjay gay aramid ko iti day dilula. Ditay aramidan dagiti banag, asaan tayo akayat nga aramidan ti sabali kada tayo. Ag ti tinulong, kan agpipinatag tayo kitdi, tadayta ti pakaragsakan ti Apo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Iti direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo. Amin.